Amazina ganje ndi Arinitwe Winnie nahangura na TV West mu kazana k'ekitereke kya Christmas nishemerirwe munonga mbe bitanguhi kushanga notere nsumo shangire bize konka noine kuba patient okagumeraho karemeraho nkatera almost emirundi nk'eshatu nija orakatano nalinda abanshome nangwa nkatandika program rate nashanga bashomere. I thought that tunaba winner konka Sunday yesterday banteriraho Shamshanju Mr. Filbert yangira mbu wabasakwano hangura na TV West nijanu ya sheitano mbase kwa chekitereke canje nsima munonga TV West abo kugaruza aba fans babo kandi mu abantu abadyoko nimbeshendeza nimbashaba mugumeni mureba TV West hangare nehinda nimbendeze ekiro kikuru kirungi n'omwaka mulungi. Amazina ninyeti nkamanyire Felix kandi ninduga isingiro kajaho agomborora ne yari yanga ndio munyamugisha abasingwire ekitereke cya Christmas abo mwaka 2025 kandi buzima nshemerirwe munonga bwa TV West na Radio West abo kuba ibiri bitanguhi obenoza radio obenoza futeresimu ushanga jameri jamu konka ninsima rangaho kugira ngo ndabiremu kandi nanye nayigita abanyamugisha okunasingura ekitereke eki kuba birorebe nkoko karango kabenka gamba kanugure spato uko rebe nkoko neraba aha TV yawe urebe shahizi yarabiraho then ozhandika programs nke ya kasheshe ningashina niyo mwazi y'umunendeserezo uteresimu kandi bakikupikinga wagamba eshahizi warebera nkoko neraba TV wayegita omukazano kabasinguzi mbwenu ninsima munonga kandi abatagerizo kusingura mbahamizangu murinde omwaka guru kwija nimwe chance ne yanyu next time better. Amazina ni banyeta Joaquim Magaba nindiga Rhodes Gardens. Rhodes Gardens abinje numanyizi na Rhodes nabaki no bwisho abine Rhodes Bar eryaho rwebukona so bine gardens nungi zisangibwa aha bypass wabanoza kwikanka petrol station ya Rubis ariho Rhodes Gardens twine accommodation twine omwanya mulungi bwo kubasa gukora membaga oine ya introduction ine ya wedding omurimba rumwe no basa kubota kumanya myanya myingi konka Rhodes Gardens turyaho bypass numbasa kutwicera ntubahereza buri kimwe kimwe kubana imyenda services ezikwatiye n'emikoro yembaga na birthdays. Then ekindi accommodations nazo twine discount omukiraka aka Christmas into zone Christmas twine discount accommodation na packages ezindi ziriho mwiza nk'abantu nkabatano garuza higuru buri omwe yanasasura 10 nobasa kufuna meals itano runaku buri muntu kandi oine chance yo kutwaringa farm zitu ariho twine farm eriho ebinyamishwa byingi nobasa kufunirayo good time na family yawe mwena bakubasa kuba nibenda kugera nko kumwacakara omu Christmas age. Ntubasima itwe particularly on behalf of Red Star Wines ahagwa urugendo rutambwire nimwe bari munonga nitugezaho kugira ngo at least nitwe kace akutukufuna na kace nakangu tukufuna niwe okupataninga na Radio West niwo base kugira ko wadirota akuwafuna nabo ico nico kituretire ntukoreki kureba ngo at least nkaba customer bitu twabasa kubagarurira dero life yagumizamu ne tambro mesho nitukora types ntukora Red Star Wine age nekorwa mu grapes zonka pure then generate ntugeta Red Star grape pure agent tugeta Red Star branded ningashi mixed fruit ejermu grapes ermu banana ermu na hibiscus ebe byona no kugira ngo omuntu enjoying. Amazina baranyita Bironji Dennis nikora na company y'Embogo Kombucha ya Tendo mbwe twashemerwa munonga kushanga nturanga na Radio TV West hamuna TV West
mwe twashemerwa munonga kushanga kuyo mwaka guratandikana neza shaha imbuga umucageranje kandi cyatambura buri hantu hone mwe twashemerwa munonga kandi rakubamanya sante mbuga cyari mu maduka hona no mu supermarket na mono wa fresco warachemanyira ahandi mwe bari munonga nimbe neza kuri semasi nunji na numwaka musyaka gwe 2026 mwe bari munonga. Izina ryanje nibanyeta Nisima Gloria ninkora na Fresco Supermarket. Abakumanya Fresco Supermarket nabari batakujimanya ni mwari muko bano bamujimanya itonka Fresco Supermarket nomanya inkora birungi yakora jani beno ukora ki itonka Fresco Supermarket twehireyo ba customers bitu abo kutagera n'abato kutagera gukora ki kubahereza bitereke kubasima mbwene. Fresco Supermarket ni supermarket yonka eriyo muri Mbarara eyo kuronda ekintahero kikabora konka wizamo kakora ki Changwa aha ari Mbaguta Street opposite na Central Market abo kujimanya he kushangwa. Fresco Supermarket on Christmas age tubasharireho aha bintu byitu ekintu ekibekigeshe mtware 5 wiza no kifunera amtware 3 enane chweka mwenu kugamba leve yo kwiziramu nico kintu cyo kora ki ebintu byona tubishazire mazima byaka bei karungi abatakaguzire muzakuzo kwa heru numugore ibintu bitakucenga kwanyora ni bajanti mwizo Fresco Supermarket ebintu byitu bonire nebyo mutindo kandi hariho nebitwiha heru ebitakora cyo bitakushangwa mu Uganda mwantu bantu beta mwena mwarugaha mwine bitereke byanyu nani bashaba owa boda izana kaboda izana kamoto kamugambere mubanzo koreki onda bya Fresco Supermarket mbanze shopping ntuzakwakira mazima Fresco Supermarket tubendeza Christmas yihorere no mwaka umusyo murungi moto yitu Fresco Supermarket serving you with passion. Nubanyetaka Mukama John kandi ninye head wa marketing ningashi kitunzi wa mwizi sako ukutandikira mwizi kabura ukashumanya manje mu kitabuki ukaza kabingwa ari yabiri ukazambara makansingi ukashuma bugamba byanamera ukaza branch ya Rwoho muri Ntungamo hamuna branch yitu Ensia ya Mukatogo Nyakera muri Ntungamo ntunda kubasima abarebi ba TV West abarebi ba Radio West n'abahurikiza ba Radio West n'abarebi ba TV West hamwe n'aba customers bitu bamwisako abo kwegitira ishu ningashi enshonga eyeshtereke tonka mwisako tuyene mukago muhango na Radio West na TV West murabwire buringwa kandi twashemererwa twagarura members abahurikiza n'abarebi kandi members bituba bamwisako mu Christmas nkege because Christmas no kurya no kunywa no kushemererwa so itwensigara mamani kugira ngo tubatwaragine nimwe n'abantabo kumarobwire buringwa kandi tungo mushago kubagarura kugira ngo no mu Christmas nkege bashemererwe so abahangire bitereshe ntubendeze umwaka murungi musya hamwe na Christmas yihorere nyenda kuhabura no kushaba ngo turiye tunywe tushemererwe nabo tukunda n'aba family zitu konga sitamara because Christmas inenda kwa kandi programs zo nazo zikatandika izo nunga school fees o mu kwezi uko kubanza no kwa kabiri aho abana bazo kwana bagaraka amashomero so twabe tubashaba ngo orye onywe kungo bikeho kandi amuntu no ka balance ukarete tukakubici tunga mwisako akuba ngo buherezo butukora rero kora John Christmas oboyine ezindi ezo kutandikiraho katwirekare karomborombo ka Radio West buri mwaka kurugayo nete kateka yo ka ekitereki haza mbwene tukujya mu tubatine byingi konka no kujya ngo twataha otugoba twasigara ho tuke sijengu tubagarurize nango mwe kubikwanga twiruka tujya ngo tukakikora tuta ese buni imaza kugiterera serva ese buni imaza kugiterera kamukaba na mutabaza majya toko mwinemu aba roads Fresco akuba abana banza butambwire nabo I think for the last 6 years bakutamwibega kugira ngo tubase gukora ekitereke keke umuntu batwenda ka ibitereke kachiko konka budget yanga konka ibwe muri abanyamugisha 30 muri yabo abo tubasize kuhereza kandi biyona twakubasize tutine bakababita abango kutwabareba kandi no mbitereke byanyu mukuza kutwara mwizi mwijya kugishangamu mwijya kushangamu Red Star mwijya kushangamu Mbogo mwene cyaburamu mwizi yo nani njate muza kutamuna sente konka no shite mwatamutisha
ishobora turi yakugiremo konga mwe no kugira ngo mbona bagenza kuta products zabo mwinite tugende tuzirebe haza nija kubashaba mwari ubwoko mutubere ba ambassador twokwe Radio West yarugaho ninga hagire ubuzima hagire bitagenda kurungi tera kasimo joti ine bitagendaje bobuze yagamba hino muntabire nashira kunyohereza message koko nagireba najya tachi ubwo simu yanjye akagiye narugaho namutera namujya se mugita message kumujyohereza konga mwe muterire twahangura ta najya tugwamugisha gwawe aho birori yo kwangurura message okazitiro wanje te wabasa kwangura konga mwe hari abantu binje abagereza bo kuzo mukazano abatahangwire kandi nashemerwa munonganya yo kukureba abo kwija basi abatwirana bahangura ati mujya mutingo na muhanguri konga mwara hangwire mwera bija basya ni mumwe ndi mwamutahangwire umurundo gugarukaho numwija kumanya mwara wabasya batahama twantu bagabira tukumamanya tukumamanya just Dr. Mumukonote umunyamushakatwara mwenu tubura twashemerwa mwebare kurishiriza mwebare kureba kandi mwene twatengera ni Christmas mungi akunkongera no kujya mutwana tujaguze no bwegendesereza akasenda kumwine mwana muriya ho kace akuba okwikume uko kubanza ntutkorashye abana bagaruka yishemero ubundi ntabwo twashemerwa munonga ntwasaba utakika mwaka murundi mwene tujaguze n'ubujunanizi bwa kandi Radio West turi muntu ngera kubaretera programs zitari zimwe na zimwe zo kubashemeza ubwa Hot Bobs na Patrick batandikire kwa herezo mpira abaye bagurikize nyecyo rumuro so mpira je tujaguma tubahereza ina batwire n'abajya mutenda premiership konka byo na turi muntu je tuteka umutwe kugira ngo tubase kubasiya mukwetaga mutakatambara mugume tubashanga umyanga byanyu kandi tubase kubasi tigwe ndagamba byingi niyesiga wasagenge ndabisima sponsors bitu mosire muri nitwe kandi ubutwara bwo muri yekintu tuja kwijana promotion ya nkunzi yanjye y'abakundine ya Valentines twarwo muri ejo tuja kuba tujana promotion y'abacyara tuja kuba tujana bya Easter tuja kuba tutaho mu Kinihiro tuja kuze myaka 2 mwe ni byinge bitukintu mu line up kandi ibyo natubitewe kanisa ahabwanyu kugira ngo tubase kujaguza ni mendeza Christmas nungi ni mendeza mwaka murungi mwana mugenda muho nimba tegera businge mugende kurungi kama bebe mbere kandi abatizo mushana gwamishoki so twina gwamushinja ngo bari hamwe na mwararebere kandi mureba kandi mukunda TV wese mukitero mu ngaro z'amani so mbagira ngo kukundana ko kugumaho kandi mwe bare kukunda kandi urukundo yanyu itwasharamu twagira ngo reka tubagaruze kurabira umani agatari bwitu kandi agakiga katwibwa ba partners bitu na ba sponsors bitu aba basise kindweshi okugendo bizanye twaro mishoko kubasima baba basimire tindagambe binji konka mwe barohereza mu kusya abantu abakuhereza obuhereza bwe sente abakore cyo kunywa abakuhereza obuhereza bwe mikoro aba supermarket bono buhereza no bukora kuruji munongo kika abantu so mwe bari munonga ni basimira kimwe so ka TV West ndito tube tushemerirwe okwe gitari eki kandi ko mwami nandiruka yabagambire twine byinji ebitulent planning ebiri kwija omwako guru kwija atwiremo impira yitu tuza kwantu wereka live twinemo Valentines twinemo ebintu byinshi tso kubana bamureba promotion zitu so ntubeta ba sponsors bito gumanitwe ana ba partners gumanitwe na nimwe barebe mukagumanitwe nire kitinsa shikagarikira nyamuhanga program zitu mako kwija mutwenda kongera programs ezuru kushemeza na ezuru kwegesa zikwe ezuru kushemeza mwe hari yemizano y'uko mureba TV bamushana na bahabona then ezuru kwegesa mwe hari y'ubuhindi no budisa ibyo bwombe kimwe program zo kugira ngo wagireba kandi nogire kiwayegaho nibe kibasakora ki kibasa kandi okuyabye ntune nareba hinduje nayo twenda kongeramo program ejo niza kubone running buri weekend nayo mugume mu kugireba abantu mbamba shobore baraberemu ubundi ukiri umuntu byakozere ne byaraberemu ne bigeze mu kireho ni ukora ki wagire kiwaye gamu so nebyo bice nanye nyenda kukendera raha ndo kubatabarusya kandi ndo kubasima ngo mukagumeho mukagira amagara mwe bare mu